Kirigishani ino irekoretwo igithie na mbere matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi muthenya wa ira erekeire icagi-inĩ cia Korogoco. Gũkũ ritangiri imwe cia canga muthemba wa kangara nĩ iraitirwo. Kirigishani riratongoragio ni Nicholas Kosgei ũrĩa nĩ mũtabania wa mĩhang'o ĩno rungu rwa Nakada. Hapa ni Korogoco na hapa nyuma kuna Damsite River. We have the Nairobi River hapa inapita hapa. Kulingana na ile habari tulipata kutoka wananchi ni kwamba kuna changa mingi zinapigwa hapa kwa vitongoji duni kwa slums, na tukakuja na tukapata kuaresti kijana. Uthuthuria wonanĩtie urugi wa njohi ĩno ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda no wakomakania nĩ indo iria irahũthĩka muona maĩ marĩa mahũthĩkaga marutagwo rũĩ-inĩ rwa Nairobi rũrĩa ũtheru wa ruo ndũkinyanĩire. Tungeomba wananchi waendelee kutupasha habari kwa Nakada, kwa polisi, na tutazidi kuendelea pamoja. Hii ni kazi tulipewa na hakuna kurudi ama kuchoka. Aikari marauga njohi ĩno nĩ hĩngĩcĩte ayuthi aingĩ matũra-inĩ maya rĩu makĩũria Nakada yabatĩrie gia yako itana na njohi ici. Inaumiza vijana, inaua, hakuna kitu inasaidia. Huyu mtu mimi sijamjua sana, juu nimekuja hapa nikiwa mzima hivyo. Unaona? Serikali iko imara kuonyesha kwamba udhabiti dhidi ya mihadarati na pombe inaisha katika hii vitongoji zetu za Nairobi hapa. Mara kwa mara hii watu wanajaribu kukwepa mtego wa serikali ama polisi, sababu utapata wanaendelea na hii kazi ya kupiga hii pombe kuanzia saa 5 usiku mpaka karibu asubuhi. Umwe wa arugi nĩ araikirio ngono thutha wa Arunake gwĩthara rĩu agĩtanywo kũhingũrĩrwo cira igoti-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.